Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Khana obrangkan riusnam karta, ubalatip kerteng kum ubelbon lingdo nong basam, ubasyong basa ha umlingka nong lum, ula jar ngai nalayeng nado ka arpusan tarik unaitung arja penrio hakapor kumpas sau baji AA mistep. Ka kami jung u ka kong penbiang bahaling do nong basam. Kalau ujor ijar ha jalu para outpost ban pan jingerap na kipulet ban wat yu. Uday khana ubadang sumi na rehab center dang kumbashi banai AA. Kino gibayo iya uni kin soba ban phone hau number nyaw not pra san lai ar khandai not pra. Nga gede u kenyi jong u Wellborn Star ndo anong sam. De uni u Wellborn Star nga kacing syangam don haji yang nomor wa adon siyong kun. De andang layo kol stem itu imei ba umi ukir ta por la steng. To kir por la steng de tas sawajem imei ong ba u las mi na yen. Đồ mỹ tana yeng kamlap ban bút điền mar bau mi rengkat ketaka jaket jong u korong yong bat kebanan kien kelumpang separai Bali. bang kebanan kien kebalik đồ mi upat nang ina yeng total masun poi tikalat kapto gi ong kalat nong lu malik sum tong upat wet nang tu be to sa jong nang ni yo i Dian kum tu baki isu nak tu pat ulech isero imtip su ekta. Te hangta pateng ni layas dang man ya wan hayeng tu sedang melapai mesi tu sedang menyebut dian te kelamlap dian adu kat mentaro. Mas kum tahi nak kaliang jonga nak kaliang kayeng ro le penben bat ning kong ila pentip haka dong nong lum ni ke pa pentip orang ba dong tu ban ya thu ke dong ni ta dian ka tu pat la ya thu kelaiwan man mi rengkat ki samla dong ki long kemi ki long pa ba ya don rengkat te kelaiwan mi te nang ta dian pa ni la ya berkat kum nu kelaiwan man ai taka FIR satai support jalu para la da pendep ya kata te hadian kata pat gempat lapat nadu mentaru ilaiwan wat mene parok sisi nadu khandai bejem step lai buon ki dong ni ki blemi rengkat porlok perjor ki bayeng masam lai wat lai nyumyo centip adu mentaru empat yo centip ai ni ta sam sla kumtahi u don kadaka jeng tak li mulu mala long ilaya pak teng man sumar ai dan rei dadan kata jing sai play jimut long la ka jong mai hayeng sam long la ka jong mai don ta ka jing ya keren jing khana long be morway tu su long mai im be morway tu nakaliang jong ka jing ka dong hing ilayawan Entah di kan tu kanong umlong tu ka dong spar satu sport yam nang tika yam stil para khot gitu ter ngai awan adut tu bo mau khondo gitu tu ter sa du sidi sanen ngai awan dot ndri khlem ya lap dien ni kan ki bahiyang masam kat brio bio i sini stai sumha daki lap di yo i yo ni Wellborn Star dan dok sam subha ban pentip bat kin phone hau lembar bangi labo ni po tu Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki Pidan kan bandon dengan lisen ke papaka ke bala itu da ka an kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry
link bagi section lai pui iwe. Kamde ke be bapinyo ek license Pila ban apply ke online link bagi website fascas.fssai.gov.in daga bapi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum gejat jingkam jongpi. Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Megalaya latno tang ha is khasihers Pila banlet bed siya office terekam jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan rasya pi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya. Bat belakershan daga Food Safety and Standards Authority of India. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedang ka Assam bat Meghalaya. Kawe katham artali ki jala. Ha kabenta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka dan ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthaw ya ka joint action plan